Nagsakit biag ko yadayo tuwiden na aglet na ang puso kento'y rignat. Tadwa kami amangi patpate ken ka diag ko apay kami anaramid mo umadayo anyag baso ken ka ayat ko may tulet mo alagsiden to'y manipatpatiken ka sa weman nuadda nagpasulat ken ka apay kami ngay malayo ka tuwiden na ayat ko agsubli ka kuman tuwiden na baliwan ta ayan ayat na pasublien ta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na nagsakit biag buti dayong tinenna agledda ang to'y pusok kenwirik na tadwa kami nga mangipatpateg keng kayat ko apay ngamin nga naramid mo imadayo ayat agsubli ka kuman tuwiden na baliwan ta abuklen ayan ayat ta pasublien ta amaris rosas nalidem alubong ta tapnon agbalin na santa ayan ayat na sa weman